Zbog evidentnih klimatskih promjena te brzog razvoja rezistencije na fungicide, pepelnica sve više predstavlja problem proizvođačima vinove loze. Najnoviji fungicid Cercadis jedinstvenog mehanizma djelovanja predstavlja novi standard zaštite od pepelnice. Nakon primjene, zbog svoje sistemičnosti, Cercadis brzo suzbija bolest. Jedan dio ulazi u biljku, a dio aktivne tvari se zadržava na površini. Zbog formulacije, aktivna tvar se u obliku kristala zadržava na površini i kao takva štiti duži period. Osim Cercadisa, za zaštitu od pepelnice uspješno se može primijeniti i fungicid Vivando. Specifičnim djelovanjem plinovitom fazom omogućava dobro raspoređivanje preparata unutar cvata i grozda. Cercadis i Vivando primjenjujte naizmjenično od cvatnje pa sve do zatvaranja grozdova. BASF. We create chemistry.